yo kwenda kwetegereza embera yo bururu ko kweriyo netambura mwene hanu yahinyemerire naha Mambugu Church of Uganda kandi Engine Polling Station yo kutereraho kwa abantu becyaro echa Mambugu Sero kandi hanuya nko ku ahandi hona haba hari habamo kucereregwa uko kutera karoraka noreba na hanuya wano yetegereze kigenyi mu mbaka ground nibwe bariyo ne bashoma abantu bariyo mu register kugira ngo babakwase bukonji kandi eshaha kera iche batandi cyo kutera karuru ejiniye shaha itwa kubire ntumangu bakabire n'abantu basimbenyiriro kutera karuru bitkando hona kacererwa kuba hinaraba abantu bana baba batariyo hanuya nango hariho n'abantu binje munonga na polling station ndije inana herize okwereza updates bitanuya rubajugwanje nyineho oyesimbire ahantebe ya chairman ahabwe cyaro cya Mambugu nainda kuba natushoborera nibihebe muresero kugira ngo ayesimbeho yeho go twire omuntebe nubuhereza cyo bwarukora tubukozwe kandi abantu ba Mambugu nibabwetaga munonga naija kuba natushoborera bibiri bishatu omurureji yo kutera akaruru rero kandi atushoborere ekimuresere nikiha chairman igira hanu ya turebe igira kunuya ahantu basaganiriraho shoborere nibihabye nyine ebikugemeserize kugira ngo ije oyesimbe hantebeji ya chairman rero si wanwe cyaro cya Mambugu okisiya abantu buhereza kandi niwo amabara ni Nyosande Oscar Sarongo kandi mpaka Tenyi omwikazi w'ekyaro kya Mambugu Local Council 1 anya kwesimbiro antebe ya Fraga Bear kandi ikikizire muri kundeta nyize kununura ekyaro cyaitu kino kimaze emyaka 20 ataru kintu kione kikozerweho habwe ensonga nkaba nifuga ekyaro kino kurugara 1993 naleka nkozira amaziba maingi nakola engudo zingi nezinatembwire nebintu bingi bine binakozira na amasome nateka na amaju gange nagenda kola emirimu cyoka bwengarukire kumara emyaka 20 yone taruka rungi kagarukire mu cyaro nkengudo amaziba hatsa hene kingaruye mune cyamani kirinti okuyaho obukozi bubi buno kisemerenye simbe ngaruke nje tusale ngudo mpyaka tugage tulete tuchiwe mu Local Council 1 hanyuma tweteranize na ba LCC lino genda iguru tugaruke tuije tulete misomo enkurato nebintu ebindi bingi tusale engudo nyingi tudeke mu butale buyaka kandi Mambugu abo kwa Mambugu zaidi Mambugu bajeta Mambugu modo hatsa into kujigara ebeho nka modo abo kwa sai babajigarukirize muno Mambugu yaitu esemere kuba eri harulengo rwa amani hakwa tugenda mu municipality njo kingaruye ko ranti abantu ba Mambugu nyona mugume nkugenda kubakora mbakole mukakwenda byona kandi umburungi byona enkurato ngene mbasakire ebintu bingi mu myaka 20 enu busawo investor wena araisa hano nkaijwere bire kwezi 26 nkakora cyafayo hano leta umupira gwa amani muno abana basemerwa ba Mambugu yona banyumirwa ikitakabago mu Mambugu kandi ebiri bimwe bisembo ebyabana nabataka bagenda kola ki kumpera karuru na saa ni yetekanize ndi mataka mazire kujuwara ndi polling station ndi nziri bankome kandi bateke mu bwesigi ebigambe bikiro wingi nja kubyongeraho habwire bokoma tunihireke mukaruru kanu ko batukororo rede kiri rate muno sazi ntwandu bayire tunihira karuru kuba nikatandika kutero bayitu nibwe bacyasoma register akaruru kanu kabayiremu ebizu bingi abakwa babayire na register bali bamu abatalibanize register amabara gandi bakagaya mugwe twandikisize ate ebyo byonka bikutalibaniza abataka duwe baje hano honka haziriga abantu abataka kukengeka kurwa mwachi ya person gwenyesimbe na wa independent batera abantu omutaka kengeka basirifrijo maduka base ebintu bingi muno baitu ninirangu bagume ebintu byona bikuja kuterera na register yonka bakajibamu amabara ga abantu bagayihamu agetwe yandikisize itwenka ekyo kintu kikoleka kimu bayino obunafu hamirimu gibakwenda kukora hati tabagenda kola ebintu ebyo titukuja kukora bintu nkebyo kubikiriza nkaito abantu ba NRM hati ano kugambya NRM juu ombyaro ebindi bayire nosanga bekurembeze bebyaro nibagamba nta tufunda kasente kataito niye ensonga bwako obuhereza butakwija ekintu kiniwe ja kikorota kuranto obuhereza wabishya mu bantu akasente kataito kumukufuna ebintu ebyo nkujja kubikora anti nkujja kunywana ba investors kakuta abana ba investors ikyatu kisakurakurana tujja kutamu emisomo nyingi okusikira ebitwe abaine experience obwire tumazire mu government kimanyire cyokora tujja kuleta aba investors baije balete emisomo abantu bakurakurane balete banka mu byaro balete abantu abakusobola kukora amakara mu kurwa mu kasasiro balete ebintu bingi muno emisomo yenkoko
emisomo yempunu abantu bafune sente za PDM abokuba PDM saa yenu ali kubaliza sente zira account kyunka tibayinengera basakuziya bakayikozesa bataji misomo ati ankuja kwani nkolagana n'abo abakwatibwawo kurani bajja kusomesa abantu babo mu kyalo kya Mambugu. Kino ekintu tukinihire mubwire kisinga oburabireho kurora obuhereza bwahindahindukaho na mu myaka 5 yonko obuhereza bwona bujja kuba buhindukira kuja kuba nyine obusobozi bwokwita abantu abona kandi nimba feedinga buli kimu kyona ekikwetagisa mu kyalo kyane. Tuhereza akagamba kakusembayo ha exercise ya kyarero ya Karuru mu bantu. Exercise ekusembayo ya kiro kinu nkusaba abantu ba Mambugu nywena mulinde engeso mutere kulunja Karuru abuka tugenda kwakora kandi mukama abalinde amabara asigaye ndisane Oscar Atenyi kandi Sarongo omwikazi wa Mambugu lokanso 1. Yebare ogo ni Sande Oscar kandi nuwa kwa bendera y'ekigombe kya NRM ahantebe yo bwa chairman LC1 mu cyaro cya Mambugu ariyo nashoborere byarukwenda kuteka hamano koranywa abantu ba Mambugu batungo buhereza burungi ejini Mambugu seru hano ahituri Mambugu cyacho of Uganda nta Karuru karabe ni katero nko kunagambira nige bariyo ne bashoma register okorango abantu bataha aho kuterera Karuru kandi batandiko kusimbenyirira ko baramaririze ejo stage yo kushoma abari omuri za register nanabe byo kwerinda nabarebaho kunuya necicweka ekiri kumanywa ngobundi habasa kubamu obundi nkakavuyo kandi necicweke kiviro mu rogwamani munonga omunshonga eyebyo bururu nanabesimbireho oguwa yesimbire na no mcyara twire omuntebeji wekitinisa Bibiana Bajungu excuse me kandi nuwe amaziremu emyaka irukikaho muri 20 omuntebeji ngachi ya personnel C1 wecyareke cya Mambugu Donesi Mastudia habwe reka tuze omyanya ndijo nayo tukwistiyeyo ekiri kufayo tureba bunda Karurokwe kakatandikire sigara ni twatayari West Television uwo rukutureba live turuho kandi namakuru ntija kubantu gakwistia